Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong ka Khadc Hills Autonomous District Council hak arpalai trik unaitung arjar Hapoh kala shimi karai ban Pyntreikam no ya kabor ban Ïing bet hak ba Shna Ïing ne ka building permission kat kom ka para 3E but F jong ka 6 schedule u executive member u ba pej ikatnat town committee ba polling do hak ka jing kran bigila pathai kubor loong ba baro shkata kala dan ka jing penbana bala penmi hak ka shitrik u rempang arjar khat khandai ka ba proyek dak ya uput usam ban Pyntreikam ya ka building bylaws hakaba haki municipal area but scheme area on Pyntreikam dakat nat urban affairs jong kesorkar jela kat bahaki autonomous area on Pyntreikam dakat district council but ya kabala buru sakawai ke kendon bagi patba kila manchem na kanu no bor ka pelayo jing itu ulang syuk baka council kan omlong tangkum ka bor ban Pyntreikam ya ka building bylaws jong kesorkar jela handai ka jing angnut jong patba kalong baka council ka dibendon lagi jong ki bylaws but ki bor ki ban kemi bat kiban Pyntreikam ya ki bylaws ke jurisdiction jang kemuda ke jing Pyntreikam jang ya ki bylaws jang kemuda ada ke wei kabat kepala penki jumut ya ki patba hakeleng ke jela bat kaptam sor bat kapsor kini sistem ke bala dat baro kaptam ndu obi kene kemegala building bylaws arajar kadwe ti bat kini kekam kadang sa unresolved 4 la ban solve ka hadu mentah ti adin kejing berkat kejing jumut kini kinjat sni lawan rak mentah sni hak mak ke isi bat yo ru kejing Mynjur jong ke isi ya ke wei pat ke proposal ke balong kejing penbahas syuk ya ke ke stand ke jong ke ni ke isi boro sikata bat kata kalau ba baru kata ni lakukan ni kini bah kedon ke notification na kalian juga Urban Affairs Department harga senem beladap arajar kendai harga Shitrik February arajar kendai kaba di market lani kaba road usam jeng Pyntreikam yang building bylaws lamang hentu bahaki municipal areas but scheme areas on Pyntreikam da ke Department of Urban Affairs nanta haki areas pada syabar jogata ke bomot ki areas ki bangitip kum ki autonomous areas ki ke implementing agency kende ke district council but labu uru sakawai ke proviso untuk ke ong ba ki patba kila ban lek na kanu na kini ki authority di ban penbahaya kini ke notification ke isi mendaras ni kelarai ba ni ngin lek bet syaka source of law kanu ke an ke bagi tahu ke long based on the source of law ke temai jongkaan ke temai jongkaan ke ba borok sikatahi ke degeniga notification araja kat kendai ke ba sam ya ke responsibility haki EDCs. Tinrai ni semua ba kani ke council kami belum tang ke implementing agency jong ki bylaws in the state government marketing anggut jong ba belum bakindan laki jong ki bylaws but ke agency ke ban kemito bat Pyntreikam ni kita ki bylaws di mentaras ni ke proposal ke bangila Mynjur ke long ni ba ngin lek sha ke act ke bolong ke Meghalaya Town and Country Planning Act 1973 ke kendai spa new pulai bala amendru asnam arajar sa bat kat kum kene ke act gi kwa ba an kentup ban insert ya ki ADC kum kawai na ki authorities bala penkuk bor da kenegaan hak jingedai bat ban issue ya ki building permission tingi ni la shim ya kani kat kum kapara 3E but 3F jangka 6 schedule
ke bakran syai ba ke council ke don ya kini ki benta ki ba nganchu nama ni syai ba ngan puli ni the regional council for an autonomous region in respect of all areas within such region, and the district councils for an autonomous district in respect of all areas within the district, except those which are under the authority of regional councils, if any, within the district shall have power to make laws with respect to E, the establishment of village or town committees or councils and their powers. F, any other matters relating to village or town administration, including village or town police and public health and sanitation. Te da kaba shimya kane kum ka tanrai kum ka nongrim jong kane ka stand ke jong ka council ke jongi isi medakasi ka la Mynjur ya kane ka proposal ba ngin approach sya state government don ke jengkan state government kadang ba ka ni thu no ya ka council kum kowe niki authority Hapoh jong ka act Meghalaya Town and Country Planning Act haka jaka jong ka tide notification kum malaw ne arajar ka tandai kanang ba ka position jong ka council kan klan kan scam bat nginla man Pyntreikam janai ya ki building bylaws ki jongi haki areas ki autonomous areas.